Basi. Wako nini wanyaka sani? Wanyaka sani wase chako chamu Christmas. Kongeche. By the way, kopo ni ndala kono. Tafadhali. Ibiro ngamaga chiemo tineno nga kinyalo pedo gik moko mabende okwadage dala. Lakini nyaka sani ineno ka en buta ka apide kenda amiye gimoro maber mukale. Ansana sema kosie ponger. Ansana se chako makosie ponger. Aloko ega. Onger bikao njugu. Onger bikao njugu. Okay. Bikao njugu kuja. Olalega. Kau njugu. Onger kau njugu. Ma kaka ega manyino se chako. Ma kaka gini dwade chalo. Sani ko pone nyo kida ko ngere dala. Wagde ma joger more dago nikech gigo sebero ka chano ne thim mana nikech wan. Ini pane sane ko pone kambora me pedho dala, ipidho mbora, ipidho guok. Koro ng'era ng'amoni bero. Itamori nang'o? Ng'amoni bero ng'era itamori nang'o? To gini be ywe kaka mbora yweyo. Koro gidado. Let's give it. Let's wish them Merry Christmas and a Happy New Year. Yes, let's wish them Merry Christmas and a Happy New Year. Yes, makoro waket mamiyogi Happy Merry Christmas ka wan tiere Kamilu ngonade. Kuja osi. Ebu sema Merry Christmas and a Happy New Year. Sema Merry Christmas and a Happy New Year. Yeah. Merry Christmas and Happy New Year. Kijana jibambe. One kagi Jack Bamboo. We want to wish these people Merry Christmas and a Happy New Year. Yeah. So, Mina Jack microphone. Yes, Mr. Jack Bamboo. Shake a mic. To all of you, Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas and a Happy New Year. Hey. Together with MC Omari Nash. Remember niko hapa MC Konyango. Osi. Wave. Osi. Wave. Wanu ni ukwabidala. Wadagi. Christmas ni wanu ukwabidala. Wadi wa modal. Jodala be wangni biye Nairobi. Wawul gitara box dala. Jodala umbe kelo uru box. Yeah, dangwa sika niya dasa mpopo kya kelo. Ebe dala tingo box kya ngobe. Wangni mama. Ne ati Jack Bamboo biro. No wangni umbe biye uru Nairobi kelo box. Ne Jack Bamboo biro. Kelo box Nairobi. Umbe biye uru. Kau mena wangi. Oyi kana kau mena. Kau box ukana. Omadise mungu ala wacha mo Nairobi. Wase chaka. Wase chaka. Ilugo ni Jack Bamboo. Manu makoro chede mos. Wachede mos. Upare ruwa biro dala. No. By next year 2022 tutakuwa live na MC Omari Nash kwa so inajiita Super Sato 1-on-1 Super Sato na MC Omari Nash. By next year 2022 tutakuwa live na MC Omari Nash kwa so inajiita Super Sato.